Merhaba jwara, خوشکو براین دلال تماشاوان قدر بلند روژا هفته ماه حزیران سال 2015 شبو بیرانینا مرحوم شیخ معشوق جوینه کلدار خستو لورا آلمانیا دوی جوینه دا من جی چند گوتو بون اتخوازم اوانا بوارا پارلوک خوشکو براین دلال امیرو کردکی قدر بلند ولاد پاریز و مسلمان شهید شیخ معشوق الخزنوی ببیرتینن وقت معلومات این دست من دا شیخ معشوق 25 ماه 11 سال 1957 لباجار قامیشلو لگوند تلمعروف هاتیه دنیای جمالباته که اولدار کره شیخ عزالدین الخزنوی تورنه شیخ احمد الخزنوی شیخ هم کردک مسلمان به باوری هم جی کردک حیا هون بیجین ولاد پاریز بود به باوری آخه بگوتن صحبت و سمینارین خواه مخابن جی کردا پرتر بالا دجمنین کردا کشانده بسرخه لورا جیرانین ما و در دوری 9 سالیه که به ناو اسلامی لما ظلم دکن ما دکو جن و ما پرچه دکن به پرچه کرنا امتی اتهام دکن و قتل ما حلال دکن جن و زاروکن ما جخرا دیل و اسیر دگرن دکن جاریه به $10 دفروشن بیوی آوائی ام هم جی دین دورت کهن هم جی چوک ناو اسلامیت السرمه دولت جهان کس جمر آلیکاری نکن لورا ام مسلمانن و کسی لما ظلمه دکن جی نخواه مسلمانن و بناو اسلام جی و سوسرت هانه بسرمه داتینن مخابن پر هنده کرد و دکو پیلانا جیرانن مفهم دکن شیخ معشوق و لیستکا دشمن پر باش فهم کربو لو ماشی دگوت کردین دوزا ملت خودکن پیوسته هم مسلمان بن هم جی ولاد پاریز بن وانا دو قوتین مزنن گر ام وان هر دو قوتا جهودو بقتینن امی پارچه ببن پارچه بمینن لاواز بمینن و روزه که تلویزیون که ده وها دو گوت کرد بیشن که جیران ما اسلامیت بکار آنینه و بنا خودان دولت اما ده مسایه بلا کرد اسلامیت بکار بینن و ببن خودان دولت از باورم که کرد آنجا مافی خواه به اسلام بکار مبستینن دی اسلامیت دا و کوی هیه مافی کسی جیه دن زیدتر نینه گر براتی برای اولی باتا هولی کسی لکسی ظلم نید کرد دما عرب عجم ترکان پشتا خودان اسلامی نجات پرستی کرن و دمی دست به ظلما هن ملتان جی پی راحت هولی ام کرجی یک جوان ملتین مظلومن برزا جبو دجمنین ما کردین هری باش کردین خاین جاهل او ای مرینه دولتین داگر کرد کردین خواه تو دمجبیر ناکن جوان را اکرام دکن وان دکن خدان مقام وان دکن مبعوث وکیل وان دکن وزیر حیا دکن سروک وزیر شی لسر ناو وان بالا فرگان نخوشخانان اتوبانان آباد کن لی کردین خاناس شی و گلم دچاو دشمن دا 24 ساعتا چاو وان خوین دکن لو ماجی وسا به بارباری دسر کردین ولاد پاریز دا تین وان شهید دکن گلی خوشکو برا ام ویا باش بزانه بن که حیا ام جهودو حز نکن یکیتی چه ناب حیا یکیتی چه نبه ام نابن خدان هیز و قوت حیا ام نبن خدان هیز و قوت ام نابن دولت حیا ام نبن دولت ام وحاد بن دستین جیران و دشمنین خدا بپرچقن به اسلامیت و دموکراسی جیرانان ام ناگیجن آزادی آخه دوباره بکم به اسلامیت و دموکراسی جیرانان ام ناگیجن آزادی آخه ناگیجن موافقه
gerek em bibin Kurdên Kurdistanê, kî Müslümane bila bibe Müslümanê Kurdistanê, kî fileye bibe filê Kurdistanê, kî êzdiye bila bibe êzdiyê Kurdistanê, kî Sunniye bila bibe Sunniyê Kurdistanê, kî Alewiye bila bibe Alewiyê Kurdistanê. Kî dixwaze demokrasiyê bila bêriya demokrasiya di navbera xwe û cîranan di navbera xwe û dagerkeran da demokrasiyê di nava Kurdan da saz bike. Kî biratiya olê dixwaze bila berî her kesî bi Kurdan re bibe bira. Yek rêkî me heye, ew jî yekîtî ye. Ji bona yekîtî pêwîst e em her kes ji rêxistina xwe, ji îdeolojiya xwe hinek tawîz bidin ku yekîtî pêk were. Rêkî din jî ji bo me tune. Birêzan, gelek tişt hene ser zimanê min, lê ji ber naxwazim ku zêdetir dema we bigirim, loma jî ez ê wiha bi kurtiya xaftina xwe biqedînim. Di encamê da dikarim bêjim ku bila dijminên me baş fêm bikin, em bi kuştina, bi qetleama naxedin. Şeyh Maşuqek şehîd dikeve, hezar Şeyh Maşuq wê werin dünyayê. Em hezar û hezar rehmetê li şehîdên xwe dixwînin, bi taybet jî şehîdên me Şeyh Maşuq Xeznevî. Gerek em vêya ji bîr nekin. Va esra me Kurda ye. Em xwe çiqa zûtir xwedan hêz bikin û yekîtiya xwe çêkin, wê azadî ew xwast nêzîktir bibe. Bimînin xêr û xweşî.